Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pumangnin tano si ko Allah subhanahu wa ta'ala lalayunian pakapipiyaan na ginawa tano. Agu lalayunian padalman sa kabarakat so mga oras tano ayamala naging kutwa kapapagintaw tano. After untanwa kapkitagu isa kabarakat aging kutwa umor so oras naging kutwa dirundi kang gunai. So Imaman Nawawi na may ito amya pagumurian. Why? Ugaid na upamakasi ipagiles isaging kutwa amya pasadien na tanto kumala miya batya yan. Minisurat yan. Urian yan na kiyang gunaan o miya kasalono generation. Naging kutip tiroon tanwa mimberakat su oras yan na mimberakat su umurian su Imam An-Nawawi. Kay moto na sumpatan tano giyang kutwa miya aluy tano kagai su kapagan na mo. Gingga iya kapag na-chel mo na ad na mga ukitian. Na kagi ad na mga ukitian na kailangan na rin ikupag na-chel mo kaukitan niya naging kutwa pagukitan nun. Kaapyaging kutwa kabiyag sa apoy na upamakambiyag so tao sa apoy na ad na ukitian. Amanan niya na makapambabanog ka sa pionit, makapambabanog ka sa imbiyag kaon, itagun, nganisan, kaging kutwa kapakabiyag ka. Naging kutwa kapakabiyag ka na dukawang kaon mamiyag, dukawang kaon na miyop, dukawang kaon kumakab. Nasiipin saging kutwa yamaanan yan na kapambiyagang kaon na madakla pangala nga kakabiyagang kaon igira kwa na pagkisugatan do igira kwa na badan na pupatay na lagi daya so kapaganad sa ilmo. Mialoy tanong kaga iyaging ka iya kapaganad sa ilmo na ayari punto sa napaganayron naging kutwa kay pag-ikhlas nun si Allah subhanahu wa ta'ala kapamangniyaon kaadapaon kakawa si ikwalla sambula palada ilahaman niya naging kutwa papagan na mo. Na madaklaging kutwa ukit yan na pad si isaging kutwa ukit ko kapagan na mo naging kuto kapromasay si isaging kutwa kapapagan na si ikwa ilmo aguging kutwa kapakasabar. Naging kanan adwa na diyanan makapambalag. Ka inop na ki marurumasay so tao ka makapisibar. Kagupo na marumasay na disibar nakignakya naging kutwa galabakyan. Na inop man mambudi marumasay kakabaya yan nakalalbudan na di kisampay si isaging kutwa apata yan suwaan yan. So Imam Shafi'i radiyallahu anhu na isa ko pupaganad sa katao. Naging kutwa ka pupakaguro okay si ikwi na iyan. Tiginay na kulayakan na kailangan akan sukaratas kapsuratan akan. Namiyan mo siran sa mga rauna kayo. Giyang kutwa mga kayo na plunitan naging kutwa keluniton na ayap kesuratano Imam Shafi'i. Mito man ada ketuunara una kayo aguda kelunitan na ayakya transferah mana pekekweran naging kutwa mga tulan. Ay barat yan naging kutwa tulan si ikuwitan unta, witan kambing malumawlad. Na miya kaysa napupusain o Shafi'i aging kutwa miya kalala atulan, witan,
adna kesuratan na ipisinga aging kuta mga layokyan kamalo ka mampikiraw adna paganad mo na kanaba akaawidan yang kaya mabibibitian kanaba karatas na mabibibitian na giyang kutua tulan na ukiyabid no mga pedi na mga more taib singa iran na kaya promasen yan na kaya sabaran yan nun naya bu Peter yan, si isa ging kuta mga layok yan. Pwede sa mapmamaan aging kuta katero yan. Ka dita kinakal aging kuta Peter yan. Na dia ko din tumarag taman sa dirakan isaba po wallah akati mo aging kaya pagtaw. Namiyakuan yan susinganin yan. Allahu Akbar walillahil hamd. Miyabaloy sumadhabian apkadgan. Nanto nono ni sabab yan. Na si isagyang kutwa kaya promasain yan, na kaya pakasabar yan. Mito man adad na katuon na mga rauna kayo agu kesuratan, na miya kaguro ko si nanay, na kulaya ka na antunono ni suenakan. Natigi na sungka si iko, diwan, al-amiri, upama kasi sa gingay masatano. Kapisurat siran ro sa mga karatas, na pumamayo pa sa karo, kaneno kay gira na naipsurat ro, na suklidian na kenapa upama kamaribat naging kutu klidian na kesuratan ka na sumyong roopman upama kasi saging kaya siyang tano na si tihul na kalangwa na rea karatas suratan na miyaribat aging kutu ay suratun na daw sara na ayan yan di mapanimo. Allahu Akbar walillahil hamd. Giya Isus kita no tuwa paganad sa ilmo na kailangan na mapadalam rakatano ang makaprumasetano na makapsibartano. Padapin sa okit kami akadakdaklay na ditano pa kadakalang kaantano dip ka pa okay. Siya ko ka po makinagaon. Nagyong kutuwariya kapakalanata. Kailangan na malanataging kutuwa papaganad. Amanan niya na di makapagkusua Inwari pembeti aku na lagi dudet na sebut na kanon. Inwari lagi dupegan ada ko na daki ka bulok ako na manusia kada suldun sa ulo na Dia ko di magisa di na dia kan dina ikimurais. Kenapa? Kaya insyaAllah naging utatigtano pag ikhlas kasi ko Allah. Pumangni ko sa tabang. Punamanamaran ka. Na kailangan nakatawan nakaaginawang kao andi mapiaka pakapagistadi ka andi mapiaka sibutang kaon importante na pagukita nakaaging ko to lang wanaw kita kasibutang kaon nakapaganadang kaon upama kay murais na po namaran kay pa kami murais pumangilay ka sa mga diksyonary na diksyonary na ka pagilay na kao andi manay katunang kaon si internet pagilay na kao ad na kay siya na kaon na importante na di karurutusan. Kamang penareso pila na adna pagkatimo yan nas kitab na manusia. Naging kaya malo inutano kino ay barataging kaya apoy. Kau pa makambiyag aging ko tambiyag nang bebanog siya gasolina na dudan yan nun. Natantaman yan sama kaysa. Kumiyarab mambusa miya kaysa siya aging ko tuwa. Tantaman yan na pa makatindi na di proud siya tindi yan. Na pa makatindi na kaya sarokan. Upa maka adun ay amanan yan na itindi yan na kapakita man na kisisaging ko takod niya na budam yan ito nga pa ngayon ito na miya daon so kalanata lalayon tanop ka nagaging ko tatutulan si Ikumusa sa suratul Kahf saging ko tatutulan na sira na gusto Khidr inisuguun wallahu subhanahu wa ta'ala katalabukan yan kambabanugan yan si Iko Khidr kagi ko makatuunan siran na napitiroon o Musa imanto na mikipugunuta akurka kapagan ada kurka sa katao naging kutwa kaplala kawiran na ay pitiroon o Khidr na ubakong kasagdaan ubakong kambinan si iko kalangwan kilaing ka aswaan ta saging ka dita di ikaplala kaya mo ito naging kutuba amiyad naging kutwa so Khidr na abiyuno yan naging kutwa bagwa mama
Ging kutua siya gedaniran sudah kiran pagana mga pagtaw paginged piakatin ging kiran naging kutua makai irag akuan derpa ging kutua kialbuni ang ko piagedaniran na kapal na din makatigre sumusa na umani manggululan yan na makasidaw misagda yan so Khidr nataman sa miyakang belagsiran. Ngayon ito nakagimya da unaging kuto kalanata. Tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimallahu Musa. Ini kalimu aki Allah subhanahu wa ta'ala su Musa. Ubabu miya kalanata kaupama kamiya kalanata. Na mata sa kapakapagpederan agus o Khidr na mata sa kekuan yan ilmu na mata sa kekuatan watutulan. Mana ni anditen no to pamagusay naging kuta kay pleleagiran kamata sa tutulanon ay abu aku entanuron andawan aptero entanon naging kuta kalanatro wagu kapakasabar pemangnintan si Allah subhanahu wa ta'ala adnap kekuatan wandawan si kumapumagusay tano na kuan insyaallah na inuka si ko mga pagpuras na sumpatan tanuboya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.